Kaseng ko New Trip National Awakening Movement. Hakasngi palay kalapin pao ke jingsngo Khuslai mensiam jongka. Hakabay day ba ke Jingbym la jong Katto Katne Tylli ki Hima ban board ya ki Kyndon jongka an KHASI Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act arhajar arpuwe. Hakapor ba ki o ya kabay siyo nakabenta ban pinbiang ye ki kot pata. Kinong yalam jong Khnam kilaya kendo ru yo Chief Executive Member jong KHASI uba penyait sing sim hakabay day ba kanikaman. Habakrench kinong batay kupor Working President jong Khnam uba Thomas Pasa ulaong bakat kum Kyndon ba Rio subsection pra bat Kyndon ba nyo subsection bakabaar jong KHASI Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act arhajar arpuwe ke Executive Committee kablasyong ha kasaw tarik unaylar jong usnem baladem kaladep penmi ke jingpen benaban penkup bor ye kisiem bat ki Hima ban o ye kabay siyo nakabenta ban ay ki kot pata bat kiwe ki kot kisla badan kam san hajar bat ha bo ka 10,000 apa dengan san bat 10,000 kadai lai hajar san sepat tengka ter tak don kidor Henry Kyndon ke jingkut pada ba mentah pada lada kipai ba kilik ban dia kan dia kedul pencam nah ke Hima pada kasim dak dor ka bahe ka ken baik dak square feet te kani ka penjenjar te ka jing pensai pada kadi kani ba namar ba kani ka an ke ladon ka Hima kamdon chu kamla chu ban register ge jaka ha register be port council mar kalong ka ba sosi ba lada uju breu ya ka ju ka jaka u ha register Himaru register hapok ka council ru ka jingnut ka babon kaliang jong iba nyai CM ki laong ba kinsa sim kya bai ne kam bat kinse communicate pada bat ki bor bari pai bat penbai ya kan ka jing rura kendian ki bor sipai jong kari